L'iniziativa per premis pli bassas frein dels costs en la sanadat publica vol combatter l'augment dels costs de sanadat. Ella pretenda in frein dels costs perché ils costs de sanadat na crescien bec pli fitch che las paias. Il Cussegl federale del Parlament refusen l'iniziativa, per quai che la risguardia bec motivs importants per l'augment dels costs, per quai han els decidida far una contraproposta indirecta. Da ce s'attracti in detagli? Ils ultims 10 ans en ils costs de la sicuranza obligatorica da malsauns s'augmentats per var 31%, las paias per var 6%. L'augment dels costs de sanadat ha plirs motivs. Sco per exempel il number crescent da personas pli veglias e da personas con malsognas cronicas, ma novas terapias e novs medicaments, sco faus impuls en la sanadat publica che cagiunan tractaments non necessaris. L'iniziativa del frein dels costs vuol impedir che la differenza tra ils costs de sanadat, las paias e la prestazione economica daventia adina pli gronda. La Confederazione dels Cantons stuessen procurar combinaivlamain con las cassas de malsauns e con ils forniturs de prestaziuns, per exempel medis e medias, ospitals, che ils costs de la sicuranza de malsauns na crescien bec memia fitch en comparazione con las paias e con l'economia. La realizzazione exacta del frein dels costs stuess il Parlament reglar en una legge. La contraproposta indirecta del Cussegl federal e del Parlament prevesa che il Cussegl federal fixescha mincha 4 ons quant fitch che ils costs dascen crescer maximalmein. Or davant venissen consultats ils partenaris en la sanadat publica. Se las finamiras dels costs venissen surpassadas, stuess il Cussegl federal examinar mesires per corregger quai. La contraproposta entra in vigor se l'iniziativa viene refusada e se ne viene bec faci in referendum contro questa contraproposta. Il comité argumentescha las premias crescentes de las cassas de malsauns sciarpien adina pli fitch nosa bursa. Per schliar duraiblamein il problem dovria in frein dels costs. Il frein dels costs funziona sco il frein a l'indebitament comprovat della Confederazione. Se ils costs de sanadat crescen annualmein 20% pli fitch che las paias, stuessen la Confederazione ed ils cantons agir. Il sistema de sanadat saia plein faus impuls, per quai che ils acturs sets fixeschen la prestazione ed il prec. Con il frein dels costs possia ina conscienza per ils costs venir contangida senza che razionaments o una reduzione delle prestazioni schmanacien. Per il Cussegl federal e per il Parlament piglia l'iniziativa bain per mauns il problem dels costs crescents e la saia dentant memia pauc flexibla e la fece dependere l'augment dels costs unilateralmein dallas paias e dall'economia. Il frein dels costs na risguardia bec l'augment dels costs de sanadat per via della popolazione tempada e per via del progress medicinal, per quai existe il privel che ils tractaments chen medicinalmein necessaris na possian bec pli venir facs. La contraproposta indirecta del Cussegl federal e del Parlament miglioras la trasparenza necessaria en connex con ils costs de sanadat. Tutti ils acturs stuessen musar perché quin augment dels costs è giustificar. Per quests motivs recomandan il Cussegl federale del Parlament da refusar l'iniziativa.